Tu isto, ako ti možeš to isto unis, koje ja to neću, može. 3 ima, jel? Onda mi je još jedno, treba jače za Šta, još jedno? Za mladenički mi se stavio. Preko 3. Za ove redove. 4. Ja provjerim, ali mislim da je tako. Kad se sad počeo mineralni ujeden, treba teško udjeti 4. Evo.